Бүтігін болуын ұтықтабылақ істәйчілер бет, онна көрөчілер бет, тетім сақа радиотығыр, онна сақа телевидениетігір, тетім чағығыр сихили бири үлетен сағалыр. Бүгін сәтіне 19 күні оптуруньок студияға режиссердары Мария Новгородова, Михаил Эверстов, микрофонға редактор Эдуард Рудых үлелі бет. Урут тағаны білген тағаны дойдуыт республикавит сайдытығыр бірімыслыннас улахан оруоллақ итинне сыйганнақ сорох иделер тустарынан бүгін кепсетияқпет бейгі студия ұтығар Максим Кирович Амосап атынан Хотгулулинги Федеральный университет инженерно-технический горный институттарын геологоразведочный онна автодорожный факультеттардан өлжіттіқтара аға сәпеттеліпені 32-00-616, 32-11-616 бастықы түйімәқ бітігер өлжіттілер Екатерина Афанасьевна Архангельская, инженерно-технический институт директоры, онна Тимур Александрович Назаров, бұл институт инженерный анализ лабораториятын сәбедіссея. Үтегін болуын? Үтегін. Ярбастадан тұран, бұл сақабыт серігер үрдік үйрақтайын тәрілібіті 9 сылынан ғадделейбен. Мақтал. Үрдік үйрақ солтатын тұғынан. Екатерина. Мақтал. Кірдік білеген үрдік үйрақ солтата тамнақтық улар еді. Тоғыде тақына күкірдік үрдік үйраққа әрі білімнер специалистер бігі білімні әпі білінгі специалистер кендерді саңа технологияны бағалан, оны олық тебістіңі үлелер жандар болуқтақтыр, промышленность капитин күрдік, оны тағынан наука-емкі технология бұғы сайынна, оны цифровой технология сайынна, ол онына кендер білімнәқ жандар үйінен тақсықтақтыр. Ол аты біге әтін ұчылай тақпетіне практика ориентированная подготовка ден. Олық әрдеттен кене проектны үліға керектәқ. Онтон білген болағына Россия үрдінен ажақай уларии баратырыр. Оны өте саңа вызов текқаду. Ол онына холыбыр Россия үрдінен білген біге технологический суверенитет тенекедлер ехтәқпет, әбетерді импорт замещение ден. Олата білінге инженердер, білінге выпускниктер бейлері оңырын тағарар. Қықтақ болықтақтыр. Тугыра саңаны промышленность ирдебелинен, экономика ирдебелинен, арас отраслер ирдебелерінен кені технологиялары оңыран тахарықтақтыр ден хеп. Ити бір өтті. Иккес өтті, оқынан баран кылгас кемге көрдіқ қыны. Интерегіне бары ден, ол бір бұл 5 жыл егер біліңгі выпускниктары ұнырықтық ирдилер бейі қолы бір институт бұд тұту өттігер орды қайыз қалақ хеп. Ол тұту өттігер ден қолы бір кені олық проекттан сағаланығыттан кені тұту олонтон аны туран эксплуатацията көрүүте истите архитектур барды кирер. Мас четтен тас чегадлы тутар жоннор бардын бейбилем небет. Онно билинге терилтелер туту терилтелер ынырттык көрдүллер. Себеп оло илитлеринен үлелер оголор көрдүллер. Үлехит оголор көрдүллер. Прораб, оны бригадир, ичендик олок стройкага тебистенге карулага дебекеле үлелер. Эбете проектный институтка олок билген илитинен илитинен бодак конечно хеп. Оннук ынырк ырахан үле дегене хеп. Ынырттык көрдүллер. Оны оче бихе олар бұд ардығар барбаттар дебет күрдік хеп. Вері ажақай конкурс болла, жена ажақай талаллар. Наға әлбәқ тоқ болла. Востребованный болулар. Олеген тон бихе работодателлер бұтын. Қайығаты бұт. Кендерге бәдірінің раммыт береген туғы чөй дәқіті. Оғыларға туғы кепсек қытын сөбі, туғы манялық қытын сөбі. Қайдақ үлелер условияны терияғаты. Қайдақ қамнағы берағаты. Практика кемегер қамнастан үлелетің. Өчіғына кендер барықтара, сыстықтара, сөбілуқтара, оны үлелектері дембет етебет. Қолы бұр хеп, еті көрдік. Білеген. Онна қолы бұр атыны тақпетіне қолбір бей специалистер бұттуынан етебет. Бей специалист бұды тепетім күрдік основной үтті тұту. Ол тұту бұт болағына аңардас қолбір проектирование да деқі хөп. Жені тұтағын да деқі производство линия денер. Оннықты бұд деқі хөп. Оны промышленно-гражданское строительство ден хөп. Оны теплогазоснабжение, вентиляция ден бар. Ол болағына инженерный система
ититин, уутун, сылаахын, гахын барытын оны обеспечивайдыр жоннор, оны эксплуатациялыр жоннор. Үсүһүнен баллана строительный материаллары бу биги материаллар бытыттан оңорон тахарар строительный изделиялар оңоттар диякасып бу стене туага кирпиче блоктар диякасып олору оңорон тахарар спецтехнологтар оңоробут оны таханан организация инвестиционной строительной деятельности ден бар олата качтынагар Канна хайдах тутабыты, төһө качылак болуун сөбү. Хайдах программа кыттабыты. Ол программаны кини оңорор жоннор. Сеп бире ахыл бир хас нехирек айы бехетине строитель бар болукта, ол бире программа кестергер үп качылдыргар кини оңорукта, ол бартында кастан, учоттан, маннык болукта, маннык проект болукта, бачча этестек болукта, бачча сыналак болукта, маннык функционалкалак болукта кендери оны оңорор кехесеп, оны тагынан бихе устройство кадастры дем бар, олаты сире эме беремнер жондар. Сирге кенене учеттур, сире жахаяр жондар. Он, конечно, архитектордар балдар. Архитектордар бекеден беребит. Оны таханан мастины тутар жондар беремне бит. Беге 2 жыл болла. Оны беремне бит. Оны таханан этебенде быйыл бихи болланы все-таки мандыктен арыйдыбыт быйылгаттан. Именно 2-нчы сүрбе 5 сылттан саңа специальность. Он тоит бут окунам орто үйрах. Того орто үйрах арыйдыгыт тахана бехе бу бебит үрдүк үйрактер бетегер кинер көмө болалар биреттүнен, иккисеттүнен бери марын эппитим курдук практика ориентированный ден. Олата олуг элитинен сатан туттар, сот тур бартын үйдүр оңорор жоннору маңнай беремне канада. Мен ону жигине олуг фундаментальный подготовка ден. Кинер туок бардын барты иситтен беректектер. Онтон же ол өйдөндер же өретектер. Меха бунада биттендер же кинер дальше мен хайдан хектектер. Олем би ки специально хариби бире эти промышленностька аджакай востребованная прикладная геодезия ден 2 жыл өрете бит. Эти болланы сиркемей жоннор, сиргүлейер жоннор, кене уровень саңалык технологияны үлейер жоннор, белер инструментарий дактар, специальный, онын хыджаран лидеринен үлейер жоннор. 2 специальность бит бу жегер ити уну кары, оны самай береген бу сака сирен жедергер ынырык ирденер кондиционирование, оны вентиляция. Ол системаларын оңорор, туруарар, онна эксплуатацията бире көрөристер. Эми 2 сыллах. Олохен же эми эдер жону 2 специалисттерген работ. Торка быйыл хүрбе 5 сылга кирелдергер кинлер баланы түрбүрдэх. Оны билеген бихи... Ити 2 специальность. Ити 2 специальность бітеме төлбірдәк. Бастан арьер специальностькер әбәйт төлбірдәк болар. Оны бихи билеген туақтары көрді хүтіп. Целевая подготовка ден келбіті бұлырыңаттан оныры күчігей мәнік әме программа дебіт көрді. Тәрелтелер, бәйлері төлін, үйреттерелер, өсі стипендияр яқтарын сөптен. Бұл оғылар интерергәбет оғылар бәйлер. Оны бұл оқтарын сөп, оғынан баран бей білген институт бұғытынан ичіндік улахан сайдығылақ тәрелтелер көрді хүтжабыт. Уже білімнен хаджабыт, оны оғылар ғанамыт, оның селевой местелері арияқ біттияны бұл. Эйха үйраққа керерге оскула ғота, оскула білген үйрені хаджырығы қанық предметтерге болғым тұтын ұрықтай? Хатинне болғым тұғыраргарден жігіне основной это бы инженерный. Инженерный. Олин сразу математика. Профильная математиканы эббэхэ туттарыхтарын надо. Тоғы жетіғаны біз сразу білхоттан учоттан керен бараған. Оны физика. Потому что эти физика ныргдигіне надо, тоғы жетіғаны эти марын эппетім көріп өйдіғтарын надо. Қолбір масыны тоғы барары. Ити халгын тоғы үйе таққары. Конденсат бұл салгын инчай қайдақ өз күрі. Қайдақ мен сылы табынды. Хетіндік фундаментальный вопростарға олық есейттен оғылар оны өйдіғтәқтір. Ити физикаттан сағаланар. Туту материалын оңырырға тәхі қытанақ болуқта. Онда қолбір жет оғы ғулы баты. Қолбір бейкенде олық спашыны өкім маппыд ынырық чарастық манды колонналардан тұтуқ бұдын сөп, чепчеке баға яғына тоғы ғулы баты. Onu bile ödüğüktəğken iti mexanikatın, iti tuspebete eggetin fizikatın haçuydu ödüğüklərin nadı. Onu tahana informatika var.
холбур физика нор информатика тут тарыхтарын сөп онтон холбур хорок тухтарга биология география бар она химия бар. Тимур Александрович эн эхиги үйретер идегат туһунан олус интерьер керхсебиллях Джон мәне истветах булукта иде туһунан кепсеңде. Мен аттон студенттер тоқ үйретебін. Ол қайдақ ол же хулуатын көрдік тоқ расчет тоқтар тоқ төхі арматура надатын қайдақ воздействие қайдақ өлелерін ол землетрясение болағана же тулуерді оқты қайдақ решениені он принимайдық тақыны он қайырға деп көрдік арас ол например қар дағаны ветер дағаны қайдақ болағана тыл қайдақ үререттен ол онық же қайдақ үлелерін вертебен оны расчеттуларын көрдік. Но ол кәні ол данайдырынан қайдақ ол проекттік тақтырына, например қайдақ ол металлическая конструкция болағана қайдақ төһө толщиналах элементтер булуктактырын төһө уна тестер жибуллана хваята кайдак булуктагы кайдак свайты булуктагы калың булду сум бул төһө деринге кирехте касустуга бар касустуга булуктактырын ону барытын расчеттулар расчет он ите эйне очону тук булду түксе компьютерный программалар компьютерное моделирование Ол холбур бу кемби үчүбаты кепсен сөбөтө болду. Саңа кандай программалар гүлелер битенчи бу келин киллер дибит. То дете хана биле нар уруккун инженердер олох чётко инструкция быгытынан алар это расчёт, сопромат, ден мандак ЖБК каденнесип. Ону билген бу Тимур Александрович как раз нахачуй программаларынан оголор үйретер. Оголор биле сразу карактарынан кандык действияны кымсы турарын кытты көддөрөн сөп. Онун бири ондук өйдүллери батта. Ну холбур температураты нулар там батта. Холбур температуратын улар учеттугун, тымнытын, же холбур фундаментга. Бартын онтойн үчү баты көддөрөр, оны үйретер оголорун холбур. Билген мында оны школага кайыбытта. Оголору жарат. Билген болганы ол Ырлиныкта үлеләнер бит. Республиката лицей. Оны олағына онча теманы хаяп бит, бербеп бит. Оны онча школа ота мыннык, наукадан заниматься кадарын көрдүк. Оны боростой хагыз задачалары, инженерга боростой хагыз задачалары беребит. Оны били землетрясение как раз вот кайдак же тулуерин ийинде көрдүк. Бир задачаны хоттулар, аны курсовой проект көрдүк каналдар. Оннан НПК кыттыктакты. Онна оллагана научный руководителдер то мен работах, онна се магистрандар балар. Ол магистрандар эме ол научный руководитель көрдүк бололар. Ол оголорга. Айте бихи дигине билген холбар таланна огону булар талар нагыран хер. Ол таланна огону буларбыт бу эдерчоннор участколага гытабыт. Осколага кыджаннары огону олох кыра сагыттан профориентация ден ыдыкпытым багарабыт, онон биле интерестердебит. Тогоди тахнардыгар ханылар туту гөлөлөр боллактарына жол кене бетонер мисикна хаджара болду бет арматураны байара болду айка бионулелебеп бидин жактырын сөп. Онтон жигине билген холбор ынырк балыскандык цифровой ток барана кайыр. Наалбак наука көмөтө нада болон. Саңалбак технология нада хеп. Онно биле өйдөх билилер. Найдах тем бутак биле тохти булгас өйдөх. Оны түргендик тукуйдур, оны же сымсат тукуйдак огонада. Ол ону булаларга бу киндер баранда биле баарын берилер бу. Ол интерьерге Игорь Александрович кимбе Тимур нахачук дик кепсәтә гына жоглар баран интерьер киллер ай оны же сысса хаҗаннар. Андагы технологияны туханан онна аяр тутар жоннор булактыр. Белләре тугара бирге коңороннор кайыктырын. Оннук бу маннык жиене колору буланнатын мантыта бачча үддүгө бачча оны бартан расчетту булактыр. Оны тагына билип Sirius программа денте Россиянын хачу программа бар болла. Ачы ровно Тимур битен көрдүк оскологото
кенеха менторынан студент билер, оны бир преподаватель, опция руководитель дебит курдук болар хеп, на чугай программа хеп. Ол онон бейт уханамы тете нама сколатыттан, букората сколаларыттан, оғырларымыт кружок пәтері биппит институты хегер хеп. Ол бір беспилотниктер ден кружок бар хеп, строительное материаловедение денде олоғалырға нағады үшуді өрі көтөкенер мәхейдер иңінен аз тоқ бұл оңыроллар де строительный материал бөңірол, бетон бөңіроллар деген чіп-чеки ұғырахан дейбіт Аджаталар көрді. Отығыды аджата өрі көтүй бұғыды хеп. Ол оны қол бір кенерек өреті беді. Онтон бір тоқ бұп баланы олық жіңнәғі фундаментларға олық біле қайдақ свайы түхерін Ханыр көрөллөр сеп оны имитациялан оңороллорун бир Катерина чүй байтык эме оголору жарыктан онну гыжажалдар се. Аны туран быйыл өссө кимнери ыллыбыт эбитин орто берек кол бир сельхоз техникумтан о буплабытыгар эме эбилдыбыт. Олата били барыта оскола гото тух СПО гото орто берек гото оны бу студент оны сөбө эдер ученыйдар эдер специалисттер тебистен чүй батымандык бире тоқтолы хоқ дебит күрдік үйерек оңыр хаты. Тимур Александрович, онтан бұл ити иденен бит оғылыр ұтчат қанлық тәрілтелерге баралары бұл анығы туту рынагар төхі востребован айдары. Туту постоянно востребованы бар болар билигинде бар, оны строительство любое крупное предприятие бартер бар, например, корпорацияларга хазбиделер, ол конструкторский бюролахтар, он как раз вот строительдер надылар, он проектировщиктар, бәдер он же строительный отделдахтар, онтон өсө, атын кандыкары застройщиктерге барактар, да, сеттага утумга проектный организацияларга горпроектка дегенде окуду. ЯТК эндаганы балдырында Якут цемент, да. Оңорон таарырыме тәрілтелерге. Хүйерхи кирерге төһө устугуй, төһө конкурстах болары. Оттон биһиге Онда кыз ол өттө тәлбә. Кыз ол өттө биһиге кол бир 2 жыллагыта кыз өттө элбак курдук бола жыбыды. 5 төрдөн 5 ите. Онтон булрыңаттан ула уже эме олаттар бит эме элбәтилер. Булрын холобурсе биге технический туохта специалисттерге хама элбек баллах иге баллах бийини болбута алтон 2 жылы хеттон 5 институт үрдүнен холобур пгска холобур эттакбетне алтон 9 холобур оиздыга алтон 5 онта архитектура вообще хеттон 100 ген хепеji курдук средний үттү жака конкурстах болду быйыл булрыңаттан сеп биле олар кирелер уну олаттар бұдан элбетилер холобурса сорок группаларга бир кере кыз болла. Барата үксе конечно олаттар кирелер. Би олаттар сөбүлүбүт. Якыры үлелехтерин надай бактүлелехтерин надай илитинен үлелер кыйыр кичик строительный билетевин строительный компаниялар на ирди болар. Тоди такана строительство сакайригер балсыканнык улаатан хер. Булрын оннагор 2 тыгынча хүбе 3 сылга строительствога бир рекорд улуктан турабыт дебит көрдүк хеп. Кол бир 700 тыгынча кериңе квадратный метре кирбите. О курдук темпатынан белген ынрык элбак бара туруп. Кораты жигине иргичи көрдүк куна кол бир эти ленские высоты де хылай мандык ынрык элбак 500 тыгынча кериңе квадратный метре тутуактак. Сеттелер бәйлер тутар сирдиренрик улахан утум плюстергенрик элбак онтын кыры компаниялар эменрик элбактар тутуу чакайын бара турар. Элбакты барыдаганы денме саныбыт. Да. Онон эге институт кутугар үтчат далахар, онна бу эге иделерге кескиллаах болалар. Оннук, онна куругуле бар. Аны туран тутуйры болбатак, эксплуатация аны туран кирелер болу. Ол жени барды эме көрүк канады. Мактанабын санатон бүгүн бейгиз студиябытыгар бейривит бастыгы төвүмегер. Инженерный технический институт директор Екатерина Афанасьевна Архангельская, он институт инженерный анализ лабораториятын себедесе Тимур Александрович Назаров келен ылжыттатлар белеген угуюкка барабыт ол кәнеттен бейривитен салгақпыт бейгінден бирге болың.
Эге тетим чахан саха тетим саха радио тигер онна саха телевидение тигер исте онна көрө олорго бүгүн биге Хотулулинги федеральный университетка бырымыслынаска сыганнах каннык иделерге үйрөтеллерин туунан кепсете олоробут билген биге студия утер Горный институттен Владимир Дмитриевич Тимофеев, технический билим кандидата, техносферной кутолсу булу кафедратын себедиссее, Андрей Андреевич Дмитриев, горное дело кафедра старший преподаватель онна геолого-разведочный факультеттан, Мария Николаевна Захарова, старший преподаватель келен гылжытты олар үтекін болдun. Дұрағыры. Жабасынатан Владимир Дмитриевич хатылы беріп жа. Түгенінен туғанан бүгін 19 ноябрьга үрдігерақ преподавателін бірағынныға, профессиональный бірағынныға, онан ағаддалемета коллегалар бұтын, түгінлік үлеләң, Наробай болың, онна үшуе студенттар бар болдыңдар еға. Беге иделер бет техносферный безопасностен, эти техносферная безопасность, как иреллер, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность промышленных процессов и технологий, на пожарной безопасности. Эти иделер беге олох путугар улахан тугалах специальностер, потому что бегать билерги боллар чрезвычайные ситуации, курук бола турар, ул болар, лесной пожардар болалар, онна просто бахардар болалар да, онна үлага комиссикал денеме улахан проблемалах, ол проблеманы үйретерге, ол проблеманы халаярга динлях специалисттер надалар, иделях специалисттер. Этенник специалист республикага тибет. Илеген бе кафедра вот уже хүрбе 5 сылын эхил толар. Эти хүрбе 5 сылы хигер. Этенник иделях специалисттер таарда даганы хим бир туак дефицит. Терителерге улахан промышленные территориальные, государственные территориальные, этник специалист обязательно бар болуқтақ. Специалист по чрезвычайным ситуациям, специалист по пожарной безопасности, специалист по охране труда. Эти дёнга хамай тухалыш специальностер. Онон боллағын эти кафедра бытыгар. Эти направления бакалавриат бар. Эти направления онна магистратура лахпыт. По охране труда, по пожарной безопасности. Эти не воллагана магистратурага бакалавриаты бүтербит студенттар, выпускниктар кәлән бәлерин, иделерин, олары тыяқтарын сен, ханга профессия олақтарын сен, бағарар боллақтарына. Онан боллаган эти направлениялар бихи эти бит. Тоқ студенттар обычно үшүйдік активно хебілән өрінәчілер, онан абитуриенларға манныктен әтеқпін бағарабын. Иге әрдеттен дете направленияны интеллигергер боллақытына, онна техническая өттігер сығаннақ боллақытына, бияқа иделері үйретен специалист болуқытын сен. Онна бүтерер гитігер МЧСК үлі керелер по надзорной деятельности, обычно алалар районларга элбах специалист надо, по охране труда территориальга обязательно специалист по охране труда ирденер, он службы по охране труда бар болачы. Он бягат билерге курдук пожарной безопасности хайдак надалах үлеттер кинлер территориальга мие эти тугу короллер безопасного он мие тух государственная противопожарная служба студенттар бүтін шей дилачылар постоянно. Онна практиканы барар территориялар эми этиши территориялар. Элихин эрдеттен уже 200 курска үйеріне хырттақтарына этәчилер бихи бу оғылары ылабыт, кәләрін ген бәлерін көрдірдіқтерінен ондық болачы. Оттан үйераққа керерге вступительный экзамен обычная техническая специальность тергенен көрдік, математика, физика, информатика болуын сен, оннан учатыла. Онна бияқа үксін онна ыспуаттан керелер. Орто үйерақтар. Орто үйерақтақ территориялар ме балдар, бахарнай бүтербет, чрезвычайный ситуация бүтербет, оғылар, ол оғылар вообще үшүйді үйерінәчілер, потому что кенлер идене талбыт оғылар, онна де өйденен үшүйдік уже бағаран туран үйерінәлер.
Базовый билилер онна бар. Базовый билилер бар уже. Аннук. Оттон Андрей Андреевич дебу горное дело институтыгер ханнык идега биретен таарагаты. Онна ола киреллерге ханнык предметтерге болгон туруктактыр. Дравлрон беге кафедра горное дело ден үш специальныгынан билимнен таарабыт. Ол открытые горные работы ден бар. Подземная разработка месторождения полезноископаемых, горные машины и оборудование. Вступительные испытания техносферной безопасности Химбир, математика, физика, русский язык, физика, информатика на метод вторых трансеп. Беге выпускник тарбыт Алроса дочерний фирма тыгарите алмазына бар әлбәхтәр, колмар тірілтігі әлбәнерәлдер, әлгі угылға мәлбәхтәр, полиметалға мәлбәхтәр. Полиметалға те хүріннен улахан тірілтілері кәпсәтім. Кірі старательскі артелдерге, полюс алдаңа, аймекен улығығар бар старательскі артелдерге, Ош маяға ме хүрдән әлбәқ выпускниктар бұд үлелі қамсығы деллар. Онна тон белетен әтеметі қабна сөттінен беге выпускниктар бұд улахан қамнас көлелі деллар де қағап. Қолавыра олеген қолавыра әдір өтчат инженер специальныхын талықытын нады. Горный инженер идетигер үйеріне кәлі. Үйренерге төхе ұсты. Горный институтқа ұсты қоғыз үйрек ден істәтші. Первай бастықы 2 курска ұрақаттар өскөлдер. Химияға, физикаға, те первай бастықы 2 курсу туарабыттарға уже тепчеке болыр. 3-4-5-6 курска үйренерге тепчеке болыр. Бұдан тепчеке. Оннаттон әтергалы тоқ оғылар бәлдерін еннелерігер сыл тұрор бұт оғылар үйректерін бір бітірелдер. Атуғанна итиннек олар әті химия, физика ең күдік предметтерге үйренерге сүріннен тоқлы бастаки 2 курс етінде отчауына осколаға шөй база нады бұлды. Да, школьная база жақа влияйдыр. Школьная база жақа влияйдыр. Это СПО кәнеттенеме олар әлбәқтер, горный техникум мақандыға бітер әлбәқтер, алдаңа, нюрбаға, олеген тон хем бір кәлін верін әлдір. Қалаура сварщик едәләқтір давалдар, именно горный техниктардан әлбәқтер. Даже повардар мевалдар дека. Тон ол орты веріқтақ олар. Иделерін үрдетінен дальше верінелдергер үрдәу чуе горный инженер едеті. Атымында үдік өрек көхәтіттен кәліхәдден әтәтшіледі. Бағанығы оғылар қомойу кейін, оскола оғылары бұл математика болуын, физика, химия, биология күдік предметтерге егейін тұттарыларғар оны қайда бүкінен қаяғытақ кейдетін талағат аваттар ден. Тодеттерге ете осколаларға учитал тибеттен болар бирэттүнен холору рахатар осколаларға еңін. Onun bilgin anıgı kemge olaq itenlik предметтерге олған болымта уруллықта, оскулатта ағыла. Onu bilden turan bolla. Onunla tuğ dinger oğa interihini öğrenağına beyete höbülatağına ti profesiyonu. Hem bir beyetin hanatın tolarır bollağına, bağalaq bollağına, glavne bağlanın adı. Onu bartın iyi öğrenensin. İz bildiler hep de. Onunla ti hamnas ettüger bihi egebit bollağına eti yakı bihine hamnas bit nahavlağına hoğ biter. Bit oğalar toka jonga tuğana vararlar. Oğlum niye ulağan ki beyetiger hanatıgar düşüyor bolu. Onunla tuğ prestijine de bolu. Onun tuğtaq. Jon oluğun Jon Durubiyatın arğaçılı bu. Onu tuğa killere hende.
Оннук. Яран муна биһиги студиута Мария Николаевна Захарова келен олорор, геолого-разведочный факультет преподавателя, старший преподавателя, эһиги факультет кытыгар ханны киделерге үйрәтелдер. Үйрәтәгәти. Үйрәтәбит. Рабаларын би факультет пытыгар төст үйрә хайсхата бар. Бакалавриат нефтегазовое дело, он специалитет прикладной геологии, техника технологическая, геологической разведки, он нефтегазовые техника и технологии. Олаты геологка веретевит, гидрогеологтар, геофизиктар, буровиктар, нефтяниктар, он газовиктар. Верехтерин битерен баран ханнык компанияларга киреллер. Ол сир байын хостур компаниялар обычно. Эпиттерин курдук Алроса, Алмазана бары, ол тахынан Газпром, Саха Транснефтегаз, Саха нефтегаз быт, он на етек. Туттарылар обычно бияха киряри. Профильная математика, нучатыла, физика, он на бетер информатика. Профильная математика болан хыратык устук соғыз. Бие дебитен талбыт оғалар, бәлім балғамталарын ол математика уғуқтақтыр. Опсайынан сөз оған бал күрдік болықтақ. Үст предметтерінен керелерін күрдік. Бие факультет бұтығар тоқтен бар. Экскурсиялар. Оскола ғалалары кәрелер, тоқ бар лабораториялар бұтын кәрелер, лекционный заллары, бартын үче байтык бар кепсибит. Час ен күрдік көрілдер факультет тоқ материальный базалақтарын. Оны кепсиятчы ханнык предметтерге балғамталарын ұрықтарын нады. Керелерін күрдік. Онна эһиги бу үйрәк каһаларга тигәр конкурс кайдак бүтәһе конкурстактыр. Бие направление бутыгар конкурстах. Обычно где-то 6 такка булар, эги туга бала. Проходное 2 месте, 1 месте 200 булар. Магистратурага өссел бир, потому что тух уже тух бакалавры битер битогалар, бәйләрен, иделәрен хайыннар ихтирмагаралар. Горное дело. Бияха бир местеге 200 оғалар болар. Бир местеге. Бир местеге. 200. Тон hem бир қалавыра үйрәккә киерер шансын бир әлбәх. Ну те этергелы хакатчатын промышленская ден проект барды. Ол түренә ме қалавыра этен Аллаһ бына 1900 өтсәлләка. Оровны шүсаланра түгер экот золото ден треска 2 комсомолец ден путевканын тен үлеләбите дика. Но Олоксуян алдан районы бар халбыт әдәрәтчә топчыларга агаягата беге Сахахерин әдәрәтчәтә халавра тогом бирген алмазына бар билген. Сахахерин әчәтә дика. Антон элга угылга олага яктар дика 5-10 әрі бирген бар. Элга угылга. Билген хаме улхан тох компания дика. Элга угыл. Мария Николаевна еха. Биеха ме 2 киши балачы. Бир месте эти геологтарга, буровиктарга, геологтарга, он геофизиктарга. Нефтегазовое дело, он эти нефтегазовые техника, технологии, он конкурс будан улахан. Он бити бакалавриат бола нефтегазовый 4 жыл үйренелер. Билен оны ого будан әлбәхте кирхатыр. Аттан буровиктарга 5 аңар сылда болан баларын тохтара хамнастах үйрәктен. Те практикаем бардактарына ыйга улхан зарплата лачылар олар бут. Рабочий профессия үйренелер, корочка алалар. Ол практикалана хаҗан. Плюга әлбәх. Сәпонда бу аныгы кемгә биле профориентация оголорга, оскол оголоргар тухтен туайын этикет ите. Профориентация түгәр оттан менә биннет битем кордук эдәрәтчәт инженер специальныйын обязательно талыхатын надо. Ол бегер хлавра беге
специальность бит горный инженер. Иде тегер холовра хахайрын чата хүрдән әлбәтә билеген. Ол иген биһиге иделер битер баһалста кирен йөрәне. Мария Николаевна. Үтчәккә. Итчәккә дә. Шүйдік өренің. Шүйдік өренің. Бары преподаватель бары хамы главное үшедік. Ән үшедік өрен онтан қанна бара керек қана. Базағы туғым күштәк болықта. Онлық. Мақтанамын жа бүгін бейгі студия бұд 2 төхімеғар ғылжыттатылар Горный институт, онна геолого-разведочный факультет. Білген ұйыққа тоқтауылға бар бұд, ол кәнеттен береветін салғақ бұд бейгіннен бірге болу. Эгет этим чахан исте онна көрө олорогод бүгүн сетинни 19 күнэ оптурунюк биги Котгулулинги федеральный университетка бармыслыныска сыганна каннык иделер балларын тустарынан кепсете олород биги үһүс түймөк битигер автодорожный факультет ылжыттыр. Евсей Евсеевич Анисимов, эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис, бу доцена техническая билим кандидата, Елизавета Лонгиновна Евлева, машиноведение кафедратын хевидиссея, доцент технической билим кандидата, онна Олег Сергеевич Едисеев, автомобильные дороги и аэродромы ден кафедра старший преподаватель. Тюгін болдың? Тюгін. Я бастан туран Евсей Евсеевич. Есе түгіл тюгінінен. Мұна тюгінінен туғанан бүгінгі үдді көрек ұхуячыларын күндерінен итигістігіне ғарделейбен. Оны тағанан бейгі автодорожна факультет бұд бұл кәлер хәтінні хүлбәхеттіс сығылатығар оңағыз сылын туылар. Қайда факультет күдігілелебінен. Онтан бігі автодорожна факультет туғынан әтәребет боллаққа бүгінгі күнге бігі факультет бұдығар хетті направление бар. Ол егер 5 хетті направление егер үдді көрек сүйіқтері барыта балдыр. Олны тағынан біліңге кәм ерде білінен бакалавр ден бар. Оны урукку 5 сыллақ өрек специалитет ден бар. Бакалавр кені 5 направление, специалитет кені 2. Оны тағынан эби үс магистратура направление бар. Оннан бүтегенен аспирантура ден бар. 1 направление. Окуддугуттан бүгінгі күнге бейгі факультет бұтығар очна, күнүскү онна кетақтан өренеге опсая 600-тан таққа студент бүгінгі күнге өренер. Оны тағынан бұл бейгі өрек бітігер бұйылғы наборга олус элбэх боско үйрах кыхата федеральный министерство берен турар. Ол курдук чыгылын этер бу хыпаран этер болакана бияка быйылгы набор түмүгүнөн 204 специальность она направление бакалавр барыты үйрах боско үйрени бюджетный месте. Оны тағана онтан кафедра туғына әтер болақына бейге факультет бұтығыр үс кафедра бар. Ол күрдік білеген қазбейде бұл бүгінгі күнге үс кафедра представительдері бары кәлін олар обыд. Оны бұл мен коллегаларын білеген сейли баратын кәпсияқтары. Елизавета Лонгиновна де машиноведение ден туқ кафедра тайқандығы иделерге үйреті ғады. Сәбірді жөгіннен бие кафедра бұтыр, бұл Евсей Евсеевич әппетін күрдік үс уровенен үйерек бит барар, бакалавриат, магистратура, онна специалитет, онна сону тағанан биеге рабочие профессии, дені арый бұппыт, кетігінші хүлбәкке лаққа, оннан әме үйерет әбет. Тын үйерек бит, қандық направленияларға үйерет әбет, кен балақына бейхені үксін сол безопасныгын көрөр истер организуйдур олар тахарабыт, бакалавриат, онна магистратура, онтан специалитет пыт, наземно-транспортные технологические средства ден аттах, оланна бу осайна қанның бар терилтаға, қанның бар промышленностька, транспорын, улахан машиналары, подъемное оборудование,
конвейердары, онна бу хоторутагыта былырын, иккехлагыта технические средства природа обустройства при чрезвычайных ситуациях тен саңа специализация рибыппыт, оно каян олону битербит оголор МЧС көлелге барыктарын сөп, канна бу айылканы карыстыр тохтарга, компанияларга, министерстволарга лелге барыктарын сөп. Оннаттан бихе тохпут тухнан кефсайдахан өссө трудоустройство вот ен тухнан кефсайдах бихе оголор бу бары сүз бирхан трудоустроенайдар той терген тохпут широкопрофильный ден хеп эдбек кайыскалак болон битерилер, то есть бу канна сол баргар онно лели керектеринсе бу строительно-дорожный машины ден бу солга бар машиналары да көрөктөрүнсө бу же тутар краннары даганы баран көрөктөрүнсө эсе бу безопасность дорожного движения ден профили битербит оголор бут автошколаларга преподавателинен да барыктырынсө үксүн баран гаига да киректеринсө билели инструкторунан инструкторунан да жактырынсөп онна токка орто үйрөк кыгатыгар эме преподавателинен кирен үлелехтеринсөп. Вот эти рабочие иделерге дейтин кандай иделер баллары? Манна биге бастан үс иденери буппыт, машинист экскаватора, машинист автогрейдера, онна водитель погрузчика ден. Былырын өсө төрдис тохпутундари буппыт, машинист катка самоходного ден, онна билеген тракторист категории быдене ариара ханчабыт, олихен биге оголор бут бу 5 сыл, 4 сыл үйренелерин тухары элбек квалификациялах, элбега билиннер, стататыннар демит, денег элбек туга арияхатыбыт. Эсэ дополнительно профессиональная переквалификация ден бар, онна олар үйрене ханчаннар любой цифровой үйрекка еген переквалификациянан такыктырын сеп. Во оскола оларын каннык еге туттаралары дейінна бейверекте кереледі. Бұл факультет туынан барына тәріп етерім болу бейеқа керерге профильная математика обязательно туттарықтарынады, русский язык туттарықтарынады, онна либо физика, либо информатика. Онна бұл безопасность дорожного движения денге бұл рыңыттан үз предметкелер бітпет общество знания. Онна туттарандарыме керектерін сөп. Топпадар кафедравдер би кайыскалар бутунан үйрөнү керектерин сөп. Олег Сергеевич. Үтөгөнөн би кафедра 1999 жылдагы юскабыта урут инженерно-технический факультетка барыта. Би үз кайыскандан белемнебит, бакалавриат, магистратура на специалитет программалардан белемнебит. Бакалавриат программа автомобильные дороги 4 жылдах. Онна специалитет пытыгар 5 жылдах үйрек, онна магистратура управление качества автомобильных дорог кирета зоне ден программалах быт. Выпускниктар быт билеген национальный проект олоха киретора бу безопасные качественные дороги программа үля кирен трудоустройство шүз бирахендах даже отрасль гүлехеттер тибеттер. Солу тутуга де. Солу тутуга үлехеттер олус надалар. Онна оголор бут служба государственного заказчика удалилер, то есть госзаказчиктар регионального, муниципального, оны министерстволарга удалилер, МВДга удалилер, ГАИга, инспектор ДПС, дорожно-патрульная служба удалилер, онна дорожный надзор ден бар. Солу беревеккелерге онна ме удалилер. Үз кафедра туһунан эме кепсе. Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта ден кафедра бүгүнкү күнгө 3 направления улалыр. Улата булнана бастагыта эксплуатация автомобильного транспорта автосервистен, автомобильный сервистен профилдах, онтон икке булнана транспортная логистика ден, технология транспортных процессов ден. Онна үз направление бу келин аралыгы машиностроение. Онна уллагана инженерная и
реновация машин и альтернативный транспорт. То бары берке билерби курдук билеген бу билинги биремега технологический процесс, технология машина балысқанлық сайда тура. Оны де биһиги тимир көлелер биреме сайдаллар. Оны кемеретерин курдугуттан аны төһөрө биременнен машиналар бит сопара хук хүден барыктыра. Оны барытын белемнирге, оны барытын контроллурга специалисттер баалар. Онна бу эпипи курдук бүйүс направления как раз олнук специалисттер белемнен тахарабыт. Аны туран билинген статистика көдөрүнөн ардас жукускай корапатыгар 500-тен такка 200-тен тынчаттан такка машина бар. Ол курдук каз бирди 100 ке машиналар. Ол машинаны көрүк канады, ол машинаны оңорук канады. Онна бихи бу автомобильный сервистен направление бут ондук специалисттер белемнен тахарар. Оннан билинги яга белере сервис рынокторун хөп любой терилтагат идактерене автомобильный машина паркалах болуктарына от машиналарга инженерный лектерин сөп, онутта 3 направление бихенети транспортная логистика. Бейбилер би курдук хака хере ынры улахан. Этте Франция бар дибит, онно баратыгар тахагас тахы канада, онно баратыгар продукта тахы канада, бирүксүн сиринен тахы билинги кемге хамай сүрүн тахачы болар. Оны белемни транспортная логистика. Ханнык суулунан кайда каянырга, ханнык табыгастагын, оны суоттан, учоттан тахара специалисттер эти транспортная логистика дейт. Оны таханан то факультет этер болака биһиге факультет пытыгар хинер биреме автошкола дем бар. Ол автошколага биһиги студенттер бит бакалавр болун, специалитет болун, ол учебный программаларга кире жаллар. Холобура оскола кенниттен, эбитер СПО кенниттен студент, кирбиди студент правата хок боллагана белем 200 курс кетеде. 200 курстан кене бор боско үйренен сөп оны удостоверениялар. Онтон дебете гейге тиен туттарын сөп. Оны таханан биһи кафедра хинен автоэлектриктен бар. Онна тет биһи ти того рабочий профессиональ бу петире болаха билеген электромобильден эме сүддәк тетимнәктик сайданнар. Онтон электромобиль хады тетерен курдук автомобильно-электрический тягеден учылы хептәктәка. Оны белемнер специалисттер бут сакаһрен үддүгәр хух автосервис та хух улахан директана. Оны белемнер специалисттер белемнен тахарып. Оны бет хүддәк үчүгәй факультетте ханыбын беге атын структурный подразделениятан уратыбыттен беге производственный кыттык сөйлелибит. Тоолетер беге факультет пыт ихинен автошкола таханан испытательный полигон Субхуден бар. Онно дя агыссылы быха Бриджстоун ден хас машина турар шинаны испытайда аптыра бербер калабитре бу келинги сылдаргаттан билинген балыгыны инники дагана андай дуга билдер зарубежный фирмалар каленнер медиа техникаларын бартын тургутан көрбүттере оннан беги отечественный российской доктор будем мен бары беги истачвитер наушниктары кетет. Ага, здорово. Томунуттан дипломный кентегулы саңадым. Истебит. Эти машиноведение дем бади, верах. Онно толага кластеры на хетлер, республика школаларда. Отча оғла правайны туттарын таксетлер, урок бири саңанат, оны правайны туттыратылар. Машиноведение. Трактороведение бар. Бар булач. Эти мине эпитивинде тем вопроска. Бихи усалдан осколадан кытта денег трехстороннее соглашение техерсер сылжы буппыт, но мана как раз гарахана ден тох организационный вопростары. Мана бихиги урут оғлары, не оскола оғлары набордамыт веретеретивит, теориядан осколаларга алалар, онтан бихиаққа кәләннер практикаларын бұл саскы каникул времедер кереннер вождение аланнар туттаран бараллар эте. Олихин тинник практикалахпыт би вот кафедра одан бо и все жеппин года автошколаны кытта. Мен онна тохпут осколаны кытта договор тегерсен ону камиулелибит. Беге бу бирибит ыччаты үрдүк үракка уюу. Оскублигин оскола үрен хаджар ыччаты ыччакканан тухтен тухаян тухтен этиккетете бири бүтүмүгер. То билинги чакка мен этемете
Бир үксүнөттөн автодорожный факультеткари болбакка атын факультеттерге ме билинги кеминен орту үйрөккениттен кирелдерди. Оно бир үксүн болланы беги сыпыра эпет көддөрүн курдук. Бутта оскола кенниттен кире олос аччата. Ол терүөттен мен ханык бар осколага бу беги кири тургутан көрү предметтер битте бир келим профильный дене талбаттара бегини сүрүннен биле оскола готуналар бутун кайгыр каргыстыр. Ону таханан булланаттан бу оскола гото үйрөккө киреригер эддеттен 9 класстан, аксыз класстан, үчөйдик жарыктанан утумнактык жарыктанан физиканы болдун, математиканы болдун жарыктанан ада, ону таханан табиги факультет бутыгар да болбака университет дүрдүнөн бардыгар профориентационный үйрөден үнүдөгөн барар. Ону сыллагы график оңостобут осколаларга хаджабытын кайбытынтон оскола түттен эме кинилер өттүлерден туакнада. Туактакаби өйөбүл оннаттан ыңыры сурукнады буллагына беги үйрө көтө тиебит преподавательдер бар тиебит сихили бартын кепсен берекпит хакалы хаян бааран берекпит оннаттан келдерекпит онны барыгытын билинги техника хайдытыгар суол сайдытыгар машиностроение болдун тох болдун беги территория бит ракта боллар беги белемнир направлениялар бут олус надалактар. Манан беги берет түмүктенер эфирге кесе кадири.